Ez dakit tabu bada, eta ez dakit beraien artean hitz egiten dute, zeren etortzen direnean, nerekin normala hitz egiten dute, baina pasatzen dana da, bai, izkutatuta batzutan eramaten da. Zergaitik eramaten da izkutatuta, zeren batzutan kontratuak, bildurra deskate agian, depresio baldin badakate, ansietatea edo un trastorno de alimentación adibidez baldin badakate, agian eragozpenak eukiko ditu kontratuan kontratua berritzeko. Claro, kontratuan berritzeko agian, zalantzak eukiko ditu bai kluba, bai entrenatzailea, eta beraz, batzutan bildurrekin hartzen da hori astintzeko askatasunez. Yo creo que al final todo el mundo intenta mostrar lo bonito, ¿no? Lo que quieres que vea la gente. Al final, lo mal que lo pasas o lo mal que has estado, eso no interesa, piensas que no interesa a la gente, pero al final puede ayudar a mucha gente que está en tu situación a superar obstáculos y ayudarle en su vida de día a día. Eskerrak eman behar diegu, kirolari oso ausarta izan direlako, zeren gero eta gehiago mitu baita ere egiten dute, mitu. Osea, ni ere eukide depresioa, nik ere eukide trastorno de alimentación, nik ere gaizki egon naiz. Eta orduan ikusten dugunean hori normala dela, ikusten dugu gero eta gehiago normaltasunez, kirol munduan norbait gaizki egotea eta berriro berreskuratu eta lorpenak lortzea ere. Yo creo que al final, pues eso, mucha gente famosa lo está sacando a la luz, ¿no? Los malos momentos que ha pasado, que pidiendo ayuda se puede superar, y yo creo que eso está ayudando mucho a que se dé más visibilidad.